Matutire ni meko kana. Ya niguo turaina tukuma tukwate. Muwika anduma makionaga. Koguo na wale megukorwo ara murango-ini gukuka mona uyu muingirire murango. Koguo muwika role uguo turi Bishop aturikiria na kirathimo pastor matware mwiri haria twatwara mwiri uhingurwo twoka tuonete mwiri tuthiite nigetha tuthie kuria kiharo. Koguo na wana mehara ni mekwera na ngi meguka mekoma yukira mwena uria. Koguo tina maundu mangi tukwariria kuria. Koguo tugwikaro hau nigetha turute mwiri pastors twauruta haria uhingurwo cimera ni kwamba kweherio na ambe uhumburio nigetha twarikia kuona mwiri wendo gweterera no guthie ithu tugwikara ndagika ta 30 tugitera aria angi twagirwo kuhinga thainya kuona mwiri. Koguo oro cokoro ndwaga bishop no uturikiria nigetha oro cokoro mwega ni wega muno wani haria ja reke tugerie gukontrol emotion citu akorwo ni thanduku ndaihutie tondu no amenya akeria guku. Koguo twakwe kuona ni kahora waigua ni hinya wa mwiri uthii tucome na kuria tutikakura misaja mahali atikaikuka. Koguo tegutwara mapasta haria kithakuiria kanitha ndio mapasta kwa mkuze kubia cietu ukimwona video kia mwisho cha kutumaini sina ila damu yake Yesu sina wema wa kutosha dhambi zangu kumuzio kwake Yesu nasimama niye kwamba ni salama niye kwamba ni salama niye kwamba ni salama. DJ mapasta ndio kuita kufia ndio mwekule kwa mkimotwale hareja na kufia metwe na wakishu mweno ndio mbele hodi ya kibishu obu ikale ya kana kuma oya obu lakini motia ndimo nikatukumwe ohora ni wangai protect mine korotari break ya cross no wishija kwanyu ndio kama turamye tekai ona kama na Yesu Kristo mumwedete ngikira ndimo kiaga ile vicho na kiamuri na kila homode kwa ya hamwe na kila mradhima kumale binatene na tene
Bueno,